Football Titi part jasari somni pakhat na ngai thavele don ta ila Fulham le Liverpool in khel tum gol ni veve khunga ani ne tok tuma Florian Wirtz Liverpool ta na gola khung offside ngei ni ya lang ma se match official ten gola an pom saktak si Liverpool in point khat an hlo chua pha na Fulham in point thum an hlo chua lo pha na ni zui ta bok hian soi zui a hlo zela atwar tu Fulham hian PGMOL lama zual kovin gola pom ani chan na an be sei Fulham boss Silva an soin club lam chuan PGMOL ne na thu an thlena ma se tun thleng chuan eng chana ma kan la mulova Premier League atangte PGMOL atangte in chana kan be seya kan ngak meke a chan chu kan tan thil poimo tak ani wangani kha thil thleng kha chu keima chau po ni lo ka staff te chau po ni lovin kan club chau po ni lo player zong zong le fans zong zong te Premier League team dang zong zong te po hi inzo tani chuan clear dan thu mun vek ka clear na ang hi an neyang khati laya thil thleng kha in enani chuan player kha a offside chiang ani Crystal Palace kan ma chon tuma kan goal khung centimeter khat emo centimeter ni emo lek kha a offside tin Wirtz saya pong lo zo ka ngai offside a an lak si Wirtz offside ta si lo a hriat thiam lo thu a soi kha goal khan thil tam taka hrila Fulham chan thatur ti bo tu ani tel tlata wangin Fulham tan chuan zui tul tak po ania anti tur tak anti ani Manchester City chuan Bournemouth thiam puipa Anton Semenyo laklu antum na ma son zelin ma chop omte ata tolin antifel zela tuna hian medical test nei ma ba ka omin test nei hun tur po antifel ta a inrin nia chuan Manchester City player ani man ngei be se ani City hian Semenyo hi a release clause pawn maktare samruk panga sengin an leidona Bournemouth in uibe lui theidan an nei lovani Semenyo hian hel tu dang po anei Soviawa Chelsea, Liverpool, Manchester United le Tottenham te point an be seya ma se Manchester City hi theitop chua tu om chun nia soiniin hei wang hian Semenyo po hian pan a hrelo zual pha ni in alang Semenyo hian kumsani somni pathum January tha a Bristol City atangin Bournemouth hi azoma Bournemouth ta hian a season ma saber sangni somni pani ni thum season a Premier League big a match som pakhat chau khel phakin goal khat chawa khunga ma se a season ni na atangin langsar zokin a minga cher Premier League a match somthum pathuma goal riat khungin assist thum anei tela season masa khan Premier League a match somthum pasari atangin goal som pakhat le assist ruk anei zui le bok ti chuan tun season Premier League a match som pakwa khel to in goal kwa akhunga assist thum anei le der to bokani Bournemouth tan hian match za pakwa khel to in goal somthum pakhat le assist som pathum aneya kum somni paruk mi wanglai hun mangmek ani awangin City po hian alaka base an nei sanga tlarma a dingle veba ka alaya thlengin a chhor theile zelbok nen hei hian team tan atangkaina abel chana sa hle heti la hian Semenyo laklu tumtu Manchester City hian tlar hnung lama boina an tok meka an defender poimo Josko Vardiol ain liam reidon ti achian nuwa an defender dang Ruben Dias a liam po chiangzo ka hriat ni in hamstring liam anei ti tarlan ania Portuguese center back hi ka rukvel achol angai don Manchester City tan tlar hnunglam boina akiang lockdown lo ni in alanga tun transfer kongka hon meka defender an la lut lawani phechuan Arsenal an na konga chanchezok an ni zui na kong azau pha theidon ani team tal boy West Ham chon an forward Callum Wilson hi chhuatir mai an duwa season kalmek trandona free transfera an laklu English forward hi West Ham hian match som pariata an chhor to a goalie akhung match som pariat atang hian minute a manzat ero atlem le minute zaria som pali chawa khela chu match khat minute som kwa anga chutin match kwa angvel chawani kum somthum pathum mi hi wai thalam ani ve to bok nen West Ham hian tu hnaya forward pani an la lut thar le ta boxia chu wangin Callum Wilson tan mun awm don talo ni po in alangani hei wang hian club lam tan po sum sen thon na achang theidona hengte awang hian West Ham hian in biak remna a contract ti to mayan duwa anin rem nai ni in BBC in atarlang Crystal Palace point an team captain contract jek thar lo tur ma ge hi thakal mek January thachung hian achu an phal sakta a team kai hroi tu Oliver Glass naran ge hi chua an phal sak thu hi anem ngetani English center back hian jun tha thleng dai contract aneya aje beldon lo awangin club dangnen anin dor tran thei to a Palace in an chel zui zel ani chuan season kalmek zoa free transfer in an chan don
ma se January tha hian man nein Palace in an la hral theia tun thla chia hi hral thei hun an nei om chun ani awangin Crystal Palace hian lok na tel dan an ngai tua ti po achianga a phu to ka an ngai anga dor tu anom chuan Palace lam hi chun an pom mai do na ma ge hi be sei tu club lian te tan kong ain hong zau ta hle Manchester United manager Thin Erik ten Hag po an ram Netherlands a FC20 in technical director mo phurna an peya February tha atang hian he na hi a thok chanang Manchester United chuan team kai hroi lai lok turin Darren Fletcher tifel Thomas hela season kalmeka mabak alatama chuta chuan team kai hruaya caretaker mo phurna chel turin mi pathum an bemek niin BBC in atar langa chung an dor mek ta chu Darren Fletcher Michael Carrick le Ole Gunnar Solskjaer te an ni Fletcher big hi caretaker manager an roi ma a team kai hroi tura ti felto ania chuti chung chuan ama ngei po hi caretaker ni theidin hmuna ading mek ti na ani Darren Fletcher teammate Thin Michael Carrick le Ole Gunnar Solskjaer te hi United club ho tu te be sejinga an telbok Solskjaer big hian thu nei to in Manchester United en kol tur hian ming zia ain pe thu le chu sum wang le contract wang lam ni lovin amangai club hi tranpui adu wang chau ani thu asoya Ole hi chu ain hong hle min a har sadon lo ni point alang Manchester United hian an player Louis Thau Johnny Evans po an ko kira coaching staff a oma Fletcher pui turin an ruaya June tha thleng dai in rem na an nei pui United hian team kai hroi tu turatan manager nget zong lovin roi lai lok tur an dap ta zoka season laklo laya ris la a manager nget roi antum lem lo ni in alang season kalmek zowa manager nget tur hi chu anti chian chau arin oma club hu hang nei na enge mo hleka boruak vung tak nei ngal mai thin an ni na sarengin film khur takin team kai hroi tu tur hi an thli thai ni in alang Chelsea chuan team kai hroi tu thar an nei ta a French club Strasbourg a ming cher tak English coach Liam Rosenior an ruai kumnga le achan vedai contract an zia puya kum sang hi samthum pakhat thleng an thok ho thei don hei ba ka hian kum khat dang contract zia bel theina turin thu an thlung tel boka chu wangin kum sang ni samthum pani thleng thok ho thei din muna an ding ta ani kum somli pakhat mi English coach hian soin Chelsea Football Club a head coach ni tura mo phurna pe kani hi katan chuan choi moina ania he mo phurna chang tura rem chang min siam tu min ring tu zong chunga lom thu ka soi he club hian a phu tok lotlin na achan theinan ka engkim ka pedon ani atia Rosenior hian 3-4-2-1 formation te 4-2-3-1 formation te 3-2-5 formation angte in anau te an din mun azirin arem khom thina a player mila system herrem thiam taktia hriat ni in Strasbourg ma ason pui na chan lian ber pakhata a tactical system hi soithin ani team game build up na a goalkeeper mangna sa ania ball mol mangai theilo short pass warani League 1 a Strasbourg hi long pass mangtlem berania chuan Rosenior tactica short pass an man tamzia atifia aggressive taka naute kheltir thin ani awangin Chelsea team player quality sang tak lanau pangsi thaza tak om khom te hian a system hi an mil le be seina po asanga Chelsea club how to te point an rin tok zona pakhat atling Chelsea kalphung le akalphung in mil deuh na lang sar tak dang le chu player nau pang jok te khelna hun asiam sak thin hi ania player nau pang deuh hlek po talent an nei that phot chuan aring tok thei mai zela chu wangin senior player nei tam lem lo player nau pang tak om khom ti thei club kalphunga po player nau pang lam lak lu tuma on zel na Chelsea a hian in siam ram thoi thei tura be se ania Chelsea player nau pang zual te po in be se an nei san pha ngei arin om Chelsea in an lak lu tak Liam Delap ngei po hi alo kai hruai to thin ania angai na jong player ani thu te po asoyani chu wangin player nau pang lam ngai na mang thiam thin Rosenior hi team nau pang tak dina ma lamek Chelsea hian an system mil puya an ngaya ti fu ngei po anin be se hriat telatan Liam Rosenior hian caretaker angin Derby County akai hruai thina chumi hnuwa Hull City akai hruai le Hull City hi kumsang ni somni pani November tha atangin kumsang ni somni pali thleng akai hruaya Hull City hian anban ma se Hull City in anban atanga kum khat le achan ve vela Chelsea in anruai le ania achan lian ber chu Strasbourg a achet that wangani ma se Strasbourg a hian achet tha ti thuwa a clear tu azirin che tha le che thawak lo ati thei chewa
achan chu Strasbourg hi match somruk pahnih atangin tum somthum pakhat achak puya tum som pali draw nei puin tum som pasari an tlom Chelsea meu enkol tur chuan ache thatok lova mitam takin an ngaya ma se Chelsea club ho tu ten an ring tok le thung contract po ven thon nei hau lovin kum nga chuang an zia pui Chelsea hi tot boli le athian ten an leifel nuwa Thomas Tuchel kha nirei lo te chungin an ban ngal maka Graham Potter an ruai ma se match somthum pakhat nuwa an ban le a Bruno Saltar le Frank Lampard te po caretaker angin an chhor rei lova Bruno khan match lia chau akai hruaya Lampard khan match som pakhata akai hruai man trok Mauricio Pochettino an ruai le a ma se season khatbak an tlin lova Enzo Maresca la kum khat le achan ve chau an ruai tabok Liam Rosenior hi kum nga le achan ve contract an zia pui sia Beisei a phak lo chuan contract manzo a har sat arin om Beisei phak lo ta sela Chelsea hian ban se zangna dom na an pek tur zat contract a zirin atamin atam lo theya chu hrangreng chungin Chelsea hian hunrei tak dai contract an zia puya hei hian Rosenior hi an ring tok le ti ati chiang ma se result in an kar boruak ati tha in ati tha lo do na chu wang chuan an rin tok na anun zel le zel lo chu result in a hrilang Liam Rosenior hi Chelsea in an club chanchina British mi hang team kai hruai tu atana an roi masak berania Chelsea club chanchina chinchia big ni reng to tur zinga mi ani Blue Chian mi hang manager an roi masak ber ero Dutch legend Ruud Gullit khaniin kumsa khazakwa samkwa paruka an ruaya khati lai khan Premier League ka mi hang manager ni thei masaber record asiam Rosenior ero in British mi hang Chelsea head coach ni thei masaber record asiam ani heti lai hian Liam Rosenior kal san tak Strasbourg team kai hruai na hi Wolverhampton in kumsan hi somni pali December thla an ban tak Gary O'Neill an athok to na French club nen hian inrem na an nei to in khel results soima in Indian football chanchin tharlam soivele talokila India Rama Football League sangber Indian Super League chungchanga nimin tlai lam khan thutluk na lian tham hria tura omta a Union Sports Minister Mansukh Mandavia chuan February ni sompali Valentine's Day ya tak Indian Football League sangber season thar tran ani tur thu apuang chiangta a Indian football thimek tinung thar le tura be seina oma lotlin na anai ta hle India sarkar le AIFF baka Indian Super League club sompali ti IO thu khomin Indian Super League nei dan tur chungchang hi anrela thathara tran turin thutluk na an siam Indian Super League season thara hian club sompali anin eldona heti lai hian Notice United CEO Mandar chuan ISL season thar hi tran hun tur pa ngaya an tran theitak lo awangin hun po achep zualta a chu wang chuan season dang ang lovin double leg home le away a an khel thin ang lovin single leg in an khel angai do na home le away a match an khel zat ain ang thei don lo team 10 khatin home a match ruk an khel lain team 10 khatin home a match sari an khel angai don hei hi mun pakhata Indian Super League nga a chumi muna in elna nei chung khel ain club tan ala lok zoka chuwang chuan club IO kalkhom ta point home le away match in zat lo hi an poiti ta lovani Indian Super League season thar atan hian central pool atangin cheng vaibel che somni panga ruwa manania sumsen tura 10% hi AIFF atangin base yani 30% ero commercial partner te atangin base yani ma se commercial partner tun thlenga anla omlo awangin tuna alandana chuan AIFF hian Indian Super League atan cheng vaibel che sompali ansen atul dona I League atan cheng vaibel che thum point pani vel ansen atul don bok commercial partner an nei ero chuan an sumsen tur hi atlem duai theidon Mizo club pani Aizawl FC le Chamari FC in lan na tur I League a hian team som pakhat anin eldona hein elna hi February thla vek nei tura ruwa man ani Nizan Khan Africa Khomol Puya in elna sangber AFCON round of 16 khelchun zom ni in Ivory Coast in Burkina Faso sithum final neya Ivory Coast tan Manchester United player poimo Amad Diallo an minisom ni na gol maswai khungin minisom thum panina Ian Diomande an khungbelin hun top don he minisom red pasarina a bazumana ture an Ivory Coast gol thumna akhung le a player nei tha Ivory Coast sian sithum faya chakin quarter final anin langkai team langsar jingami Algeria in DR Congo sikhat fain an hne shrama heme chahin hun pangaya golud lovin extra time an khela extra time minute za som pakwana Algeria hian Adil Bulbina mangin gol an khunga he gol manghian sikhat fain DR Congo hian neya
quarter final anin hlang kai ta ani ti hian AFCON in elna khel meka quarter final a Mali le Senegal Cameroon le Morocco Algeria le Nigeria Egypt le Ivory Coast te anin machon do na quarter final match hi zirtom ni zandar kwale achan ve atangin an khel tranang ni zana vek English Premier League khelchun zom ni in match khat khelania team che thalo pani West Ham le Nottingham Forest in machona goal thum lutin mikhwal team Nottingham hi goal ni goal khatin anchak West Ham hian ma an hroi ma sathunga minute som pathumna Nottingham defender Murillo an anlama tilut palin on goal mangin West Ham in ma an hruaya ma se Nottingham Forest hian second half a le thali minute som nga pangana a Nicolas Dominguez mangin an sipuran suta minute som ret pakwana an player poimo Morgan Gibbs soitan penalty atrangi Nottingham Forest goal ni goal khata an chakna goal a khung zui ani ti hian Nottingham Forest hian league match an khelna hnung panga atanga nena an chan masak ber anton lain West Ham United ero league match an khelna hnung panga a an chak zo tamia lova voi khat draw an nei ti lo chu an tlom 5 vek West Ham big hi an ngai tu om hleya an din mun a thalo Premier League a match som chung changni mel mulovin anom to a November ni riata Burnley goal thum goal nia an hne kha Premier League a an chak hnung berani khami nu khan Bournemouth Liverpool Manchester United Brighton Aston Villa Manchester City Fulham Brighton Wolverhampton le Nottingham te an machona chumli draw na in chumruk zet an tlom table monga om season mang cheber Wolverhampton laka sethum fai te mewa an tlom te khan an tal buaizia atifia zual le West Ham hi relegation zone an om chun zom zela match khelma bak som pasari chau an nei to boka wangin an din mun hi a thalawa relegate nai ber pol an ni Premier League khel relegate thin an nia ma se sangni som panhi som pathum season a Premier League an khel tran le hnuin tun thlengin an la relegate mi alawa tun din muna Premier League club lunjinga an chiar thei ma se tla thei din muna an dinga an tran angai hle ni zana vek Italian club te in elna Serie A khelchun zom ni in Pisa khelmola Como sithum finance chaka Como tan hian minisum ruk pariana Maximo Peronoi an gol mathroi khungin minisum sari parukna le minisum kwa parukna a Anastasias Dovikasan akhung bel boka Como hian sithum faya chakin phu takin point thum an hlo chuak Lis khelmola Roma sinhi finance chak boka Roma tan Evan Ferguson Brighton atanga lona an ho hian minisum palina gol mathroi khungin minisum sari pakhana Artem Dovbikana khung bela Roma hian point thum an hlo chuak ani Juventus point Sassuolo khelmola sithum faya chakin point thum an hlo chuaka an gol masaber hi minisum parukna a Sassuolo player Tarik Muharemovic an lama atilu palniin second half minisum ruk panina Fabio Miretti mangin Juventus in an khung bela minisum ruk pathumna Jonathan David an khung bel le bokin Juventus hian phu takin point thum an hlo chuak ani Zanina in elna then khat khalchun zom le turania chungzinga chun English Premier League a zan lai peldar khata arolin match ruk an khel dona Bournemouth in Tottenham mikhwalin Brentford in Sunderland an mikhwalanga Crystal Palace in Aston Villa mikhwalin Everton in Wolverhampton an mikhwal dona Fulham in Chelsea mikhwalin Manchester City in Brighton an mikhwal don bok dar khatle minisum li panga Burnley in Manchester United mikhwalin Newcastle in Leeds United an mikhwal don bok Serie A darsom pakhata Bologna in Atalanta mikhwalin Napoli in Hellas Verona an mikhwal don boka dar khatle minisum panga a Lazio in Fiorentina mikhwalin Parma in Inter Milan an mikhwalanga Torino in Udinese an mikhwal don bok Spanish Supercopa a Saudi Arabia Barcelona le Athletic Club te darsom pani le chanvea anin machon don bok ani transfer thuleng soima in Lionel Messi thu soi thar ber soivele talokila tu naya Lionel Messi hi anram Argentina a streaming channel langsar tak mai Luzu TV in an koma chuta chuan thil sang soin a soijinga then khat soivele ta ila Argentina superstar Lionel Messi hian coach ni tura in ngaina kanei lova chu ai chuan sporting director ni chakna kanei tamjok ma se club nei tu ni kadu mania club naya anwai beratanga bultana ti thanzel kadu naupang te remchang siam saka an thanlen zel na tur thil poimo taka lotlina an chan theina tura remchang siam sak thei achak om du thlang theini ila heng thil pathuma hian club nei tu ni hi ka thlan turani ka leadership hi chu thu aya thil ti kaltlang zelania khelmuala training na a thlengin englai point keima a azong zong pethin kani hun hian ton hriat le kalphunga mi apui thina
trong po tam zualin chu chuan thang thar lo chuak zelte kai hruai konga po min puyani atia asoi danga mi te hian an soya thil sang sang an soi chungte chu kalkualin inhial vek theilova thil tam tak asoya soi ma se atak taka ti om si lo aom thina headline sa atam hle chumia chuan keina ka soi ve du chu thil engemaw athlenga ma se an soi ang diak vekin engma athleng lo ti hi ani kaming le ka chungchang te hi khoi hmuna po mi tu po in football atan ani lo chuan soi lo se ka du ti in Messi hian achungchang hi mi tena an soi chiam tu la tilem lova lansar khelberni adu lem lo football tan ani ero chuan a in phal le em thunga football a chuan telvea football lawa chuan mi pa ngai anga oma lansar lo athangani athil soidanga tumram thleng turin bansan chu englai point beila tizel ro chu hringnun kaldan tur po ani tluk changa omang ma se tholela beile ro i be chiam nuwa i be sei ila phok chuak lawani point i suang tua puitlin turin i engkim hlanin i theina zongzongin i beiti hriat rengna tal hian a chen chilang che tunang laia chuan thil tereuhte hi thil lian tham tak achang mai thin mi tuemo izuemo zui lawemo engemaw du inei phot chuan hemia hian ke hi mifim khur zual kani in ka in hria thil danga ero kani lem lo thil danga te hi chuan ka ho ve lutuk football wang nilova chanchin thara lan te hi ka du zong ani lova ka chungchang an soi te hi ka ngaina lem lo ati ani BBC na transfer thuleng atar lan te ngai thla chhun zomila heta hian chronicles in atar lan dani Newcastle Tottenham te chuan Wolverhampton striker Norway striker ne bo kumsomni pangami Georgian Strand Larsen hi laklu tumin an zui mek Sky Sports Italia intar langin Roma director Ricky Masara chuan Manchester United atangin Joshua Zirkzee kumsomni palimi hi laklu tumin ma ala chunzom zela Manchester United hian Ruben Amorim ban ma sela Zirkzee a hian Roma hian base anne chunzom ta zelani Italian chanchin budang tentar langin Juventus chuan Liverpool atangin Italian forward kumsomni pariat mi Federico Chiesa hi laklu thei anla in base fana heti lai hian Egypt forward Mohamed Salah kumsomthum pathum mi ero January thla hian achua arin omlova Liverpool a hian tun season hi ahman tluan a base omti Italian chanchin buta hian antar langani Sky Sports Center langin Napoli in Liverpool atangin Federico Chiesa hi laklu antum ve mek boka Italian club te hian Chiesa hi laklu tumin tanan kho meka anin chu chunzom zeldon ni point alangani Sky Sports Germany intar langin Polish striker Robert Lewandowski kumsomthum pasari mi hian Barcelona hi January thla hian chua san tumna anei lova achuak dona ni point season kalmek zowa achua arin om Italian chanchin bute vek intar langin AC Milan chuan Bayern Munich center back kumsomni pakomi Kim Min-jae hi laklu antum AC Milan hian lona ho andua Bayern po hian chuatir an hnial lem lo ma se Bayern hian Kim Min-jae lo hi lona ho tu in an pek vek an beiseya hei hi AC Milan tan harsatna atling ta thungani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thechin chu nile photro se